नक्सलबारी आरोप ग्ल्याड साहब हैरान दुल अले नमवासी फेल त बागो लिप साहब दन पल्ख कोठे लुखा न्याने वाटान दन अले नक्सलबारी त ताल बाबु आछ याउम च तिनी छ राजनीति न मुसु अले मानव त न मुसु छ ठिक फैमखो जि छन्टा लुखा छा वइतना ठो खैट गबले न छ ठिमखो खन छंगु जिन्दगी याक मिए दुखमु खनी मुनुटे त मुसिको उली अपमजु बाबु अले राजनीति यदि छ सुए सरकार छंगु मर्सी पिटिसन य लो सुइचन जी ठोखै सरकार छ ताइयमखो ओके जहाना वे अंतिम ईटक जी छन्टा बेफाके फासी यगा बिमखो बाई साहब फासी गेट पिया या टपिङ के छेपा खेवन अले व कुला पाके सोला निबा बिना वना त नक्सल बार त ठिकी कुटले निछे ई बिटखनी गुलगुले चाक फाटिया हुन ओली ओलिया साहब एलाटो न हुन ठो निनिया चलनिया ख साहब या एलाखा कालकी बाजा बयन स्वा हटे जुनि तर ठाउँ साहब नस गजबे ख उलमछि पेग टुनटुङका न साहब ठट टंकी म फ्याजुन नक्सल बारी शब्द वइगो नुले नय डन्डी ज्या च्वा सुयातन अले व ट्युगो व सया म फ्याजुन साहब टेटे चुन त न खौके के वे हुन रात रानी स्वाई लिक दना व स्वाई नस्वा ताहक सासलाना टुकल वले तल ठुके लिस्या व त चाया वलकी वइगो छाती दुन्न मुनै नुअटो अले व रात रानी स्वाई त माया पिट्टु पिल रात रानी स्वान साहब त ठौ छाटे घेसुया जे लाटी उसी उसी ना चोथे छन पल्ख लिप साहब हाना होसे होला तर अबले वइट नक्सल बारी खौल नुले सुल अलेले साहब त फ्या फिम त वाकोछना फुनफुन हाल माम पाखा पेंगो सपो छुबन ठट ठमय ड्यो भाप्या छु जिके मानव त मरो ठट्या टाका चंग व पाट्य भटुवा साहब तम हे रात रानी स्वान छकिचला ठगो ड्राइङ रुम हे वन नाइट गाउन चुट्याङ कटोटा खाकी लम्फित जे छंगो पिटिच त मिचा मर्सी पिटिसन सोट्न अले टपेंग जेल पाकी जावन ग्लाड साहब फाँसी गेटे डुहावनी हो ज्ञानपुका हाल ए कैद नम्बर 842 साहब यसन वे कैदी न हरबरे चाटन खट खट पलाखना ग्लाड साहब नक्सलबारी खोर न्यन वे अटन वटा न्यन खनवा ठग स्वभाव घटन नक्सलबारी निल अलेन्यन हेलो मिस्टर ग्लाड हाउ आर यु तर नक्सलबारी ठो निला ठौ साहब एटा पछया असर मजो साहब फाँसी गेटे हो या जमदार लिसे टम ढाल आम छंगो मिखाले के टाक चाके खबा अठे वे पम जमदार छन अपो आटे जुल आटे जिक जिक न व गटे गटे व ता चाक ल अले याउको सासल जमदार लुखै ताजको छुचाक ल साब खापा भाक पिंकल खोरिएको नै खापा लोय अंगले ढ्याङ्क न्याउन अले ओकेसन जेल छौले ठोल साब कोठा दुने होला अले उग्रिमे सपु फुक ठट्टु ठना होला अले न्युगो पिंगो सपु टुनी घिसी घिसेना नक्सल बारी त सोया चिल्लादन कविता बनी मखला जागोरा कविता बनी म कविता सफो फुक लागमा घिसकिचुन या नचुको ढुङसेले नक्सलबारी भोजना छाटपरे नान्यन ता मर्सी पिटिसने सोया कि यामखो नक्सलबारी छसंका यामखटका पाएत वइगो ठोन्निरे न साबिय त छन ग्वाट अले ठौ छाउ निपलाटा नक्सलबारी त जोना लोन अले अंग अंग पति भाफन्याकल ग्लाड रिटायर जिगो अवस्था छेन टंगम ख एन व इले न वइगो मै तागत खना फाँसी गेटे वे जमदार ज्ञाना थुथुर खाट अंगले न्याक्के फक न्याके तुनु ग्लाड वेट बे बोसवट उलमछि शास्ति ने टंगुसान नक्सलबारी मुख मुख दन अले छाट्टे फर्के ना ग्लाड साबि न्यन डमल नोठे छाउ लाट नक्सलबारी मुटु न्याक्को जुना ग्लाड साब चिल्लाद न सुसजित खिच सम्झा जेला छसवे सरकारी उजं गठन जि मर्सी पिटिसने संगोसै याक्ट सुया चंग ढका चुनाला छु जि मनु मखला भटुवा छ ठय मनु मख कुजाट लुच्चा ढोंगी पाजी ख छ ग्लाड साब डागु डालन टो याना दाया छन फोगे पाट्य कप्टे वनिमा वो बिचरे त बिरवैना बि छ अपाच टिक मचिट छ लावारी सेना बि हना वय भटुवा कप्टे वनिमा आउ ग्लाड साब मे डक्को बल पिकिया वइगो छाती निठुमी गल उली अपास कम बल्ला मो ल्याम नक्सलबारी ढेचा बे गर्टो वन हना ग्लाड साब वइगो छाती ठौ फुली कोटल अले वइगो सजना लोन न जागरा वो बिचरे टुटी फोगा गल वो उल्टाप क निशान यासुल छंगो निम्ति छ जुन ठठमा फाँसी सुटी पाचे यगना वइ नुगा कुचथल मास्टि होला जिगोठ्या वइगो जिन्दगी न सुनसान याना बि छ छत्तो या ग्लाड साब नक्सलबार त ठन अले हाना चारक डाटल कुजार छ छत्ते क्रान्तिकारी मुख गेस्टापो हिटलर नाजी फासिस्ट क छ तस्क कसाने ढुङसेले नक्सलबारी ढेड्डे या बैंक वार्टल ग्लाड साब आटस्क निल ढुङल अपरारो एलाइ नसाट नसान तबिना उइट नक्सलबारी कलाई टुटे फोन लुमसुल ग्यास चेम्बरे छयाचोमा मारै लुमन्ति न्यने होला अले ठग मिका कट चिकटिसना ग्लाड साब दिने दिने हिमी चल मारा
जेले यज्ञ जुगे कंटिन्या त साब होसे होला व नक्सल बार पाखि सोला वो बे ग्वार प्लाच न वो न्याय मुटो हिउया न अपास क कोसा नल न ठौ मुटो छौ शब्द न पिमका बच्चे बच्चे जु कुटमया ग्लाड साब कोसला मिचा रुमाल लिकिया व नक्सल बारी मुटी हुया बिल अले ठगो लाटे जंग मर्सी पिटिसन हाकन नक्सल बारी न्यन ट्याबल नक्सल बारी लाटा वो चोटेंक खना छोल अले व साब त तल आछ लुडनला मिस्टर ग्लाड टन न्यवन सेन्ट डागमुन स्वा दुगु छु ठौला छि आनन्द न्यवेक फैला अले ठोय बाक्य न पन नक्सल बारी बेवस ल साब फासी गेट ये जेलर त फाय त अले पच्चले प जेल अस्ट्रेलिया वार्डर स्ट्रेचर जुना होला इमसा नक्सल बारी त स्ट्रेचर टे यंकल अले साब खोन पिन पिया होला वे जमदार पोंगो खोरे ताला गया बिल ग्लाड साब पोंगो खोर बाखे मिक बोल वट टाया होला नक्सल बारी त फासी बि ढंगो गुटो केवल बिचाजको बोल्ने हो साब त नुवा मुछना होला साब सफल लाटा ठाउको छाते कसीको जुना ढलमल च्या टेटेचुको पलाखा वो ठाउ छपा किन्या त नक्सल बारी त लाकाई तलब जेक डाखन न उखन ग्लाड साब याउको न्यवेक मफु नाप्सा खाटा चोम डमिय लोगे लगातार मुस्टिया चोंगले न नक्सल बारी न्यसन तर वंगु चाने बामणका कसार नगले वो जोर नापा वगले मिखटक न च्याक्यो आँट मर्याउन अले मिख टिसना वसिर फुन फुन जगा हालात नक्सल बारी डन ठोक सिव नाइट ड्युटी वाचम्यान सबिता आर्यम वठावन ग्लाड साहब खास निर्देशन गर्छ नक्सल बारी रेखदेखि निम्ते तैनाथ याचम वार वाइन न्यनी वना लपटी हिलाबिल जेले अस्पतालले सिट्यपे कै टपके खास ध्यान बिमको तर नक्सल बारी खम्बिए गए ग्लाड साहब उझै ठज्यो तस्कन टापकन से पलास टाएर त अस्पतालले छत्तौं सुनसान जुल लुक्टे जक फिफी हालाचुनी बि फुजित न ठग ठासे सुमको तन ग्लाड साहब अस्पतालले पलात ल आर्यम व नपट ग्लाड साहब न नक्सल बारी खाता लिक दन हेलो यङ भाइ ग्लाड साहब नोट ल तर छोट आगो टकै हिम्मत चने नक्सल बारी मरे अंकल पच्च जोर दो आर्यम व न कन अले ग्लाड साहब ठग ला नक्सल बारी कोपले डिकी अंकल अपाचन छाग लाटेन नक्सल बारी स्नेह स्पर्श लिकल अले व ठग मिख चाकल ग्लाड साहब नक्सल बारी न्याप्ने ठंक कोच नानिन तस्कन चोट लातला नक्सल बारी छसंका मुक्त गाली सबल अले व अंग्रेजी ताल I was a little wrong Mr. Glad you are not a petty bureaucrat नक्सल बारी ठो स्पष्टति कारण साबित तस्कम म याउँछ चोङ अनुभव दिल अले व निल छत्तो या फैले कठा व फटाफट ठौ अफिस पाखि वन ग्लाड साहब ठौ मेचे फेट ल सिनियर वइको लाटे टेलिग्राम ट्याब ल तर ग्लाड साहब टेलिग्राम गौरना बिचाया माउ खास जरुर मटाको वो लेट ता खाली फुनफुना हालात न म च वाजम ख तर इमानदार म ख आवया व जिन्नोकर सा मखट यो ख वा चाकलका अले साहब छत्तो ट्राडसाला मर्सी पिटिसन पिकल न्यनचोङो भोट भोजको च खुना कया उकि चोल मचा जिन्दगी उल डंगु मुखो सैयाना ब्यो साहब ये कन्टिन्या व वार्डर व या सलाम त साहब ब्युगो मर्सी पिटिसन व ची जना व अस्पताल पाखि वन ग्लाड साहब हुस्की सिसी मुटी दिगल अले वार्डर ल्या वइगो नसुया जना वार्डर याकना ल्या होला ग्लाड साहब वइगो लाटे चोङ भ हटासन सालाकल अले सोया यंकल अझ न मर्सी पिटिसन नक्सल बारे सही आउ मर्नु साहब एक चिठी लिउन छ व चया टगटो मिस्टर ग्लाड जिसु जिन्दगी उल डंगु मखो तर आत्महत्या साना मुआको बेर्थ ख ग्लाड साहब दिक्क जिया कपा डाल निबा ल्यावना छ न मर्सी पिटिसन अन्तिम दिन बिनावना तीन घन्टे थाना हल मर्सी पिटिसन म्यार फट दुखी जिया ग्लाड साहब नुवा कोटुङ काट्दन मनु जिया मनु त लेटा ता एक खाइमा ग्लाड साहब जिन्दगी दक्ले नापा सुएको जान बचाए त पुरा कुट याव ख तर उकिना वेट अस्पताल जगे चुला त साहब जोस ला टेबले बसत अले नुवा ने कहल कु जातीय जन्म ख जिगो बुचर सर सिनियरसन साहब होसे होला सर स्टेबको टेलिग्राम छि आटकन सोया मदियो नि सिनियर लुमंका बिल साहब यन्त्रबद्ध टेलिग्राम पलास होला अले उकि मिख बोल I am coming papa forever yours जेनी अर्थात जीवयाचन वा सराछिम जेनी टेलिग्राम बना साहब लेटा टाटिन या हाल जेनी ओ लिटिल जेनी जेनी स्वीट जेनी जेनी साहब बन्दुक थे जोसन सिमाचो पे जंगट भर भयावन साहब यो म्या इन्डिया वयाचो दु वेट रिसिभ या त साहब बम्बई उनी माउ जरुरी जुल साहब तुरन्त बिराई निवेदन छ सिनियर लाटे ट्याबिल ग्लाड साहब पिने छुटी वन्टङ दो ठोखस या जेलिया बर्गाछि व वंगल सिमाइन स्वतन्त्र महसुस जुल साहब न्यास्ताउ पलाख ठौ छपकिन यात जंगटे हास तप्प दिटल न सुसादन हाकोको पिचे सरके पलाय खट खट स नाप नाप न्यावनात्म
गार ड्यूटी तैनात ज्याचम हवलदार अटेंशन ज्या ठिंग दन अले श्री वैचंग फेल लिचे मे लेन ट्याड त गार ड्यूटी तैनात म जमनदार एक कपले लाके कुन अले वइ टेल्लागो मिख न्यनि कोठिक सोला आश्रय वइ मोटो वां खागो वां खटन टुजुल व त गो कं मिख कना न्यन पाकिस प्रयात ग्लाड साबे पला छौ खास ले न पान्जना त न लाई टुटा प्याखन लुयात न साबे मिका ठौ ज्ञानफु मजो मिखा ओसै पु लेटा दो अले साब ठगे ताल म्याहला त जमदार छकपटी ठौ मिखा टगोका सुयात न साबे पला ख खास ले लिसे प्याखन पाके यात न टुटा प्याखन लुयात न मिखा लेटा गुजुगु कयात न अले वइगो मुटो यइ फुगु मे कोज्यात न हे प्रिय छंगु निम्ति लाखाइ त न हाक बियाजी तर छु छंगु निम्ति दियलिसे न सतुट यानाल जी ग्लाड साहब नियन्थ न अले होसे ओम जमदार अचम ज्या सलाम यत ग्लाड साहब निला सलाम स्वीकार यत अले पला टाले न्याक्ल टुटा मन लाकाना प जुले जोन मे सुरु टचो ज्या न मेन गेटे लुका क्विक चल ग्लाड साहब पला जेल दुनि वन जरुर तर थुली बुनु कि बे पला छिट गन मरेमा साहब लवली पुछिन त फेट त अले ठट्टर खाका छाती औसै फुको टुकटुक जना फुक्को कैट झोला गडन ग्लाड साहब फुकस त सोल अले चिल्लान सुख छुया मुजो थे त अन एठे ढावल तासा पाए भाबी ठौ ग्लाड साहब सले तरबारी थामरो सारंगी तारे लेनु ग्लाड साहब फुकुस्ट खन्ठुका ठठौ ठासे लिट सोल अले साहब निरीक्षणे हुन साहब ये पलखन ठौ प्याखौ पाके याचन लाइट ता प्याखौ ल्याचन मिखल लेटा वो लंगर पाखि न्यानाच न लंगर छगुले छठौ सुनसान जुल ग्लाड साहब चना चंग फुटो पाके हुन अले मरिया डोन को निप मरि लिक्या लंगरे जेलर लिसे छोके जुल हु इज देयर मिज कमिया कैटेटा छु ओकी उजको मर्न कि होला हाना ग्लाड साहब जाकिया जाँच त सुजी व चिनी ल्याउ खना कैटे निन्ति सुजिया हलवा डेक्यो उजन बिल लंगरे जेलर मुटु वा खा सोम सोल टुजुल पेस न्यासा सामान मिचा टेगु टोटा कैटे त नकि होला व छु ठीक मफै छु न तर अबले टक साहब लंगर प्यावन नकल साहब ये पल खे ठौ प्याखौ पाके आचौ दो लाय टुटा प्याखौ ल्याच न मिखल लेटा साहब अचानक लम फुजिल साहब फर्निचर विभाग हो न वेट खना सकले वाटा जुल तर निम ल्याम त अपि अन जायना चोपि ख इमस ठोखे फ्या पछे वा मचा बसी लुने इपि सफु बनिगले ध्यान मग्न ज्यात न साहब इटा आकजका न्यनि खनवा इपि निम इटमिट खन ज्ञाना इमुग मुटु सय प्यावे म फैजुन ग्लाड साहब इमके चंग सफु लागा कल अले सफ्टी मिख बोल अबले सीनियर जेलर सम्मान पूर्वक न्यन बोल अले वेट ठुइकल सर निमेस्या यमयसी जान बिया चंगो चाने बैरके बुनि मुख ठट्या ज्याखुइगु ख मुखुला टाउ मरो जान न्यन थना चंगदो अले ठुमटा ज्यासुना जुरेना त ठुमटा जाई माफ बियो अले कोठा अलग तया बियो अले कोठा ठिगु मोट तया बियो न्याबले ढे चलने पाछ अख जुगु उजै कारण सीनियर जेलर हैरान जुल तर ओके बाके ग्लाड साहब ध्यान म वो ल्याम्टेगो बोले टिटियानास ग्लाड साहब थाल जाँच पाजु खन्यन के छिन्यानी जा माफबी अले साहब छट्टु फैल साहब पला खन ठौ प्याखौ पाके यात न लाई टुना प्याखौ ल्यात न मिखल लेटा अले ग्लाड साहब फाँसी गेट दुन्छन ग्लाड साहब त न्यनि खन व जिसानग मुख का चच्ची हाली म वे कैदी खिचै मच ठेके कुना अंगले पिपुङको फेटल ग्लाड साहब वयो खोर सट्टीको न अले टस्क माइवन फुक व पाके सोया नुग मछिन सल नोइट थाल छ सानगो मुखला वे कैदी मुख का छ संकल एस थर छा जा मागो न्यनवा जुग न्यनवा वे कैदी बाध्य ज्या ज्या ग्लाड साहब न्यनि होला साहब डरारी वटा ठगो लाड दुछ्या वे कपले पिट्टु पिपिउ थाल ए वे जिसो सेटना सिक चाक क्रसले यगा माउ ख हाना छ फासिया सुटी पा खना ठपास्न छा ज्ञान हो ज्यामटे देउ पक्क छंगो खन्यनी वे कैदी मिखा खोबी होला अबले ग्लाड साहब हाना प्रफुल्ल सलाम मेहाल हे प्रभु छंगो निम्ति मी हाहा नक्सलबारी खोर नियन्थ न कपाल लाके गुका नक्सलबारी ग्लाड साहब या हिलाउङ पोच सुया अबले ग्लाड साहब नियन होया विकेन न जुगो मी कारण मुछिन मुजु मखला अरे भाई जुगो सोले सोगले थे मिठासला मरेफु तर सोला बुलन्द जुनी नक्सलबारी निल अले डना ग्लाड साहब दिसे खला त सोय खटोटा दिसे मिस्टर ग्लाड तर छि गुगो कैप्टन यंगा दिल वटस्क बाला स्यु कैप्टन व अले मचाके ग्लाड साहब न वट अफ कोर्स जिमी योमेस्यु छक कोठिक सुया नक्सलबारी ख्याया थ्यान छिम योम ग्लाड साहब थुलकी गन गडबड जुग दुथे छ अले टस्कैन मिला नक्सलबारी त ताला यो नटी भाई अरे मचा संसार टस्कै मतलब ए ठन्न स्वीट येको के अपराध क जिला गबले स्वीट न मट्न जाना गुडो न या मुसु गति क तर फाँसी गेटे जमदार ठिकल कि ग्लाड साहब मुखु खलना त
ठौकने गन बुले व ग्लाड साहब खैट मता छुइना नक्सलबारी निसस्त ग्लाड साहब बच्चा अकमक जुल अले विवश जातल गन्जुए अरे वछम जर्मनी यौरी ख अले हिटलर जर्मनी सत्ता तारिख व जिमे मरियम एट ग्यास चमरे दुखना बिल अले आ सुरे इपि निम स्वर्गीय डु अले झिजक ठन जेले ग्लाड साहब छौया सासना फुक तया छ त अले व कसिक मिका टिस्ट फाँसी गेटे वे जमनदार चाकल कि साहब मिका टिस्ना खोबी दुनिया दुनिया नुना सिचुङ साहब हाना प्रफुल्ल सन म्याल हे प्रिय छंगु निम्ति तर ग्लाड साहबले पच्च खोक्न सलवा कजट पल्कलिप ग्लाड साहब गुलाबी व छागु मुसी अले नेता एङ्ग्लो इन्डियन खले छौ ढोठे सीट अले खुड नेड दुम मच थे न्यास्या नक्सलबादी त कनायन छ मरियम गस्व स्वे मास्टी वल्ला जिम म्याइट सो जेनिफर एट मरियम थे छ मचान छे वट बर्नेट याटिउ ख मरियम सुकुल हे पर्ने ना बिगो निद न्य व अन्य ब्याइट जिके सल्लाय मका छ जित ठुल्ट प्यावल के सफिया ट्वाल ना बिया तर लक्षिय वइको पोछ पो वल लान्डन ठटे च्याटो ख व अलेला जि दुनचम गुम इन्डियन ख व तुरन्ते निन चाकल अतला जे पक्का इन्डियन ख बिचायना म्याइ नापाङ डेलिभरी ठौ छे जिमा बस जे वट सटा छ छिरलिप व मिगा चाने इन्डिया वल जिपि निम चछि गफ नाचनु हो वइट छंगो चाहिँ इच्छा पत्रे खनन यंका व ताल एडी ठोचप क्रान्तिकारी कविता ख जित ठोक कविलिसे नाप्ला माउडो छन्तल कविका टागु सिल्ला नक्सलबारी मखो नाप्लाले वइट खलाले वलिसे छामला ठौ कविता प्रशंसकले से सुइजक नाप्ला मास्टर वइ नक्सलबारी लिसबला अरे छ खसला सोम सुलटो जुयाचनी का जिम्या गुली बालाम जी छक अन्दाज यासा ग्लाड साहब भनिन गुली बालाई जिगो मृत्युटी बालाई नक्सलबारी लिसबिला अले ग्लाड साहब ठौ छावला त नक्सलबारी सजुन अले वइको सं विस्तार नयाँ डरले न्याकल अले साहब फुनुकोला हल यो ब्रेव यङ म्यान निद नियोजक यदि छन्नाप लाउ जोसा जिम्या छन्त बियो प्याचो संध्याकाले वइट ठन बना है ग्लाड साहब छठौं फैल ग्लाड साहब पलाख प्याख पाक यात न लाई टुटा प्याख ल्यात न मिखल लेटा अले ग्लाड साहब प्रफुल्ल सलम म्याल हे प्रिय छंगु निम्ति हाको पिजे सटके पलाय खट खट समो एन लपु सुनसान ज्यात न अले जखइस म्या झंगटे सोन जिनाउन ग्लाड साहब ठय म्या बना जेल पाक न्याना सिरसिर फेवया चोङले जिन ठौ छने रुमाल चिनाटौ दो अले वो फसे भइचोङ दो पाल ठंक ठंग फ्रक फसे भइचोङ दो ग्लाड साहब विट लाजुना न्यासव्या चोङ खास पला छिचो ग्लाड साहब नुग प खना छम कोइले हाला हाला कुहु कुहु पापा कोइले जिन लेटा ताको साहब त नियन साहब कपले लाके कुन अले व तल ख पापा जिन निन छिट कोइले न्याइपुग स यो मटाला थैसिबेला को बेस ग्लाड साहब तल वो दक्षिण छया सुर हालात नि अले कोइले बदमास ओमा स्वा वे व तिन जगा हालिम मनुइ स्वाबे मले खनि बदमास जिन सुमको छन अले साहब नपन ननी मवास हुना छन गार ड्युटी तैनातमा हवलदार न्याप्ले थे सलाम त तर साहब ये बाला म्या खमले सलख्वाम जमदारी मिखना औसै पुक छिनावला मुलुखै खपा कुइक चलाउन ग्लाड साहब न्यन व म्याइट र लाय लिडर्स बिल उइको नाइको पला मुलुखै दुन्थन अले डक्को मुलुखै इम्पोर्टेड सेन्ट न जाला मुलुखै जेलर जमदार साहब या डिस्नी बचे ज्या छकपटी जिनी पाखे फुमिखा मुखथे चुको सोया छ मच खाजा दुम जाठाम जेलर त तासा ग्लाड साहब ठोपो मेल मिस्ते उल खय तोटे साधारण सिभिलियन वस तक सुए मुखपी कैडिटे डथि ठ म्याइट ठुट्न चाहिको ठोख वइ नुगल फेम फुट तर ग्लाड साहब त टाइको आन सुकेन मरो साहब फाँसी गेर पाके न्यावन अले कैटेको प्याचा मिखलिसका का जेनियम छम चाहला तर वइको मिखलिसे मिखल लाकेको हिमर सुकेन मरो कैटेको छुख स्वयं फाँसी गेटिए जेलर न वहे हालत ग्लाड साहब फाँसी गेटे पला तल अले न्यंक जेले छलोना टप्यंक मिखा जेनेटा सिर्फ नक्सलबारी सोल गएचो ग्लाड साहब न्यन तस्क बाला नक्सलबारी लिसबल गुल्टा ग्लाड साहब न्यन ठुली बाला के ठोट खङ जुसा तम रोमान्टिक कवि छ कविता चेतंकल जी नक्सलबारी लिसबिल अले फाँसी गेट छौले साहब निलाट ल ठ म्याइ तारिफना साहब लेटल तस्क उत्सुक ज्यावन्यन जिनेटा खना छन्त गुगु कविता लुमना वला मजिद सिर्फ वही माया हत्याइ लुमन्ती होला नक्सलबारी मुटो मचाके लिसबिनाउन टंगुलो ग्लाड साहब नुगो न नयाउन अले मूर्ति ज्या बेम फेटल जेनी नक्सलबारी त टोलो सोया छ
वेगी मिखा निफ्टी खोबी मनातो न फाँसी गेर छौने अजु चाइपुको सुनसान फुन अले जिनी हे ठाउँ ख्वाले निला फुना नक्सलबारी टाल जिस्ट ठाउँ या छु कप्टे केन्ट हेगुडो ओहो स्वे वसे वो नक्सलबारी टाल जिनी ठाउँ लाटे जुङ नोटबुक नक्सलबारी पाकिन याकल नक्सलबारी फ पुट्टु फिकास ल टस्क पिचु गले फिक्का वचुको पटे सेन्टे आटाउडो अले बाला वा आखना एकको कप्टे छु आटाउडो टमी बोइज यो म्याम उक्टम कप्टे छु फै उक्त हे कप्टे दु चन्द्रमा नगुएको स्वा हयको अले चुट्टु चुला पिचुको मटनाया निफि पेपर कप्टे वनका नक्सलबारी नोटबुक जेनिटा लिटबिल अले ढाल कप्टे पुमवनी छा न्याकों कया जेनिन ठुकी लोरी गो नक्सलबारी लिसबिल संसारे नापा कप्टे मिस्टे मुटु प्यावो ख वन लोरी हाला अले कप्टे मिसेज कप्टे ख मिस्टर कप्टे मखो जेने के लिसो मरो जेले कन्टिन्यू त जिछटा खन्यन फैला जिनी उन न्यन नक्सलबारी छसंका जुरे आबिल छिगो इच्छा पत्र तस्क बाला सु क्रान्तिकारी कप्टे थे तर ठुलमची कष्ट अन्या थपुको ख छिटा दिक्क मजुला नक्सलबारी मजुरका छसंक अले टाल गुगु कष्ट सिटे उनी मखो ओके दुक्क छुजे सिटे चंग चर्च बाजन सटा त प्रत्येक यार्ड बिजुल मोटर चाट ग्लाड सा म्या बना ल्याउ